Ošlo mi u kosu. Danas jedemo bakalar sa lukom, buraz. To se guli. Napada me monster. Mnogo fino, no mnoštvo je finije sa indijske morašadi. Iz prve, buraz. Tako. Ne po podu. Bijeli monster. A sada ćemo viličit ovo. Kakav dernek, buraz! Brate, kuvam bolje od tvoje bake! Ej! Koji ukusitet! Bakalar! Jame! Još jedna vilica bakalara. Treba još ovih indijskih kestena staviti. Dosta! Nemoj pretjerivat, dobit ćeš gastritis. Moram skupiti sve orešaste plodove. Dobro promiješat. Bakalar! Kalarba! Luči daj uđi mi u kubicu, molim se. Ovaj dio se ne jede. Ni ovaj. Wax on, wax off. Vidi kako viličim ovaj bakalerštinu. Luče, što si toliko više slojan? Vidi ovaj dio neću. Luče! Ovo odsjekeš. Ja na tebe neću plakat. Fina bakalarčina usrana, daj, uđi mi u gubana. Kako je meni ova fina. Daj još malo, tati svom, daj još malo, samo mi daj. Daj još malo. Hoćeš da te popapam? Ha? Jel hoćeš? Ja ću te popapam. Ha? Lugam. Da mi je zagorio, daj. Ha? Kako ova je fina. Da. Buraz monster, najjače piće, buraz. U oko mi je ušlo. Ti ćeš meni ići u gubana, a negdje drugdje negdje. Bakalaru? Kako fino! Škropec! Fulo sam. Promješaj to debelito. Jedan za tvoju mamu.
bakalar pivam ja. Uj, ove luke ne šljut na mene. Zali sam jelim bombsterom. O, jedan pistacio. Jo, ima još nutra, treba pogolt. To se ne baca. Lacković. Pospremi za sobom, nema bit nekulturan. Kakav domaćin. Brate, slomi ključnu kost ovom like botunu, buraz. Napravi 360 headshot tom subscribe batunu, buraz. Pošeraj to sa svojim prijateljima, buraz. I vidimo se u idućem videu kad ćemo jest stikere od Isila.